बेताळबाटी 3 वॉर्ड ओबीसी खातीर रिजर्व आसा। बेताळबाटीत ओबीसींची लोकसंख्या 4.7% आणि तांचे खातीर 7तले 3 वॉर्ड रिजर्व दवरल्यात म्हूण बेताळबाटी डेव्हलपमेंट फ्रंटाक ऑब्जेक्शन। मतदान फुडें धुकल्ला म्हूण बरोवनी दिल्ले ना खंय। Overall percentage in Betalbati of OBC is 4.6. I don't understand. It is confused in the history of Betalbati. It's the first time. We have been meeting the returning officer. Even today morning, I delayed to come here. There is nothing written that these elections have been postponed. The village is in turmoil. The people are getting upset. People are getting ready to go for elections, but simultaneously they think there are no elections. So there is nothing written given to us. I am looking forward for the government, the SEC. Yesterday, most of the press, today's newspaper said that he was an advisor to the State Election Commission, Dr. Datta Prasad, who has told the governments to come out in large numbers and vote. I request him to please look into this matter, which is creating a mess, and I am surprised why Betalbati village only is punished. रिजल्टाचो परिणाम 1 जुलयाच्या मतदानाचेर जातलो। पोस्टपोन केला 1 तारखेर पोस्टपोन केले या तिन्ही वॉर्डांक। या पोस्टपोन केले ते तिन्ही वॉर्डांक केले ते सारके न्हू म्हजे भाशेन। हांव रिजन दिता तुमकां कित्याक या पोस्टपोन केलो जाल्यार आख्खी विलेज पंचायती इलेक्शन पोस्टपोन करपाक जाय आसलें तेमी। कित्याक 3 वॉर्डां पोस्टपोन केली आनी तेच्या फाटल्यान ते रिजल्ट आख्खे गोंयचे विलेज पंचायत रिजल्ट केन्ना जातले तेंय डिक्लेअर केलें ना तेमी। Whether it will be after the postponed election or on 13th, आज काज पेपराचे देखून 13th म्हणून आहा सगळे म्हणजे ही डिसएडवांटेज जातली। फुल गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू इवन इंटरफियर एट द रूट लेवल पॉलिटिक्स। हे जावपा जायना हे आमच्या विलेजेस सारको सोडपा जाय अशी विलेज लेवलाचे आहा ते। रिजर्वेशन 3 दीस पयलीं नॉमिनेशन फायल करचे म्हळ्यार 3 दीस पयलीं आमी कोणा ओबीसी हे केल्या रिजर्व केल्या 3 दिसां भितर कितें कोतले तोड गेले फारीकरा बोली आनी फारीकरान तांकां रिवोट केले। फॉर एग्जाम्पल कोलवा वॉर्ड ओबीसी आसलेले ते डिरिजर्व केले। हे आपणा जायते भाशेन जाता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।